أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجيل وما أدراك ما سجيل كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مروا بهم يوم يقوم الروح والملائكة صفا
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. فلا أقسم بالشفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة إن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والصفء والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إن جهنم كانت مرصادا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ثوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتقواها
فسنيسره لليسرى وما للعسرى. الحمد لله رب العالمين. en hamdinike e yetti Allah enen ɗo fof en nani ko ɓe geɗal ɓe meɗen jibinande bantiŋel jange alqur'an yo Allah waɗu en en fof ahlul qur'an. haray ɗum ɗo no foti wallitade tinnoɗen ɓuri ni. sukaɓe heddiɓe nani ɗo ɓen yoɓe jiñu kamɓe kadi ɓe inna ko arata kamɓe kadi ɓe tawete dartoɓe ɓen. en toriki Allah yo Allah waɗan en ɗum. haray mawɓe miside heyre ɓe maaki ɓe salmini dendagal julɓe seeniɓe ɗo ɓe. haray hiɓe ɓeyda en teddinirde hiɗon geli duɗal ceerno Ibrahima Telingal no jeeya e duɗe mawɗe ɗen Fuuta Jallo e hiɗen jokki foddetaga men on kono joli e fondo mawɓe men ɓen e sukaɓe ɓen fof e duhiɗo e suddiɗo yo en eɓɓu feere no ɓeyden tambitade duɗal ngal. haray ɓe fuɗɗike ɓe didiɗo hande en heeɓi nokkure ka darnen ka jange e inde duɗal ceerno Ibrahima Telingal nde tawno Allah okki en o nema ko tawata ɗum ɗo kadi ko nde tolande ɗo o darsuɗo woni go'o e bantiŋel. yo bantiŋel fof hawtitu adda jibinande bantiŋel fof ɓe dartana en o qur'ana ɗo. haray ko ɗum woni sabu ɓe barkinori ñalande nden hande yo en didu duɗal ngal e mawɓen e kohoɓen ɓe tumbodirno bimbi e witter on ɓe waɗani en premier pierre on. haray en teddiniri yeesoɓe men ɓen sous préfet on ha e ɓe Allah halfini ɓen délégation spéciale on Alhaji Ibrahima ha hewtaɓe ɓe wondi ɓen fof en teddiniri gori ɗin fof e misiddaji ɗin fof en acca hay goto. haray ko teddungal meɗen fuɗɗike hande ɓe maaki se rawnoyke ɗo. haray ɓe tori imamu ɓen e yeeso ɓen kadina e ka dawla eke ɓe Allah newni wo woɗɗaki julirde ɗo hewton nokku on tinon ka fanda ɗon ɓeyda noon en du'a fi muɗum e batte o jangande alqur'ana ɗo. haray ko ɗum ɓe maaki yo men hollu on hay goto wornaka teddungal ngal tawde si men inni men jantoto ɗo inɗe fof Allah ko seede men farjay men acca tawaninoɓe ko ɓe men hanuno fuɗɗorde ko ɗum waɗi si wi'ama dendagal julɓe ɓen haray hay goto accaka. haray noon en ɓeydi hertinande e Alhaji Mouhammad Juma eɓe ɓe senodi ɓen fof muɗum kañum kadi haray ko teddungal maɓɓe fi duɗal ngal ko duɗal men en fof meɗen duɗal Fuuta Jallo fof. haray ko ɗum maki men hollu on. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. sakkitiɓe ɗo ɓen nono tawa e maɓɓe hino tawa e maɓɓe modi Mamadou Gando pardon ɓe noon kadi koɓe maasi hara ɓe yewtiga ko saɗi maɓɓe ko tooli. haren hewti noon ka parti arano e wawi gaynde oɗo hare ko ndu wattata ɗo koyen ndaaru fi waɓu toon ɓay hewti si en ɓaawo juulugol ngol ɗon en artay ɗo fi lannitagol ɗe golle meɗen ɗo ko modiri e yewtereji coordination ha liggon fof jokken kadi andingol jama on ko homɓe wawi gañagol o compétition waɗaɗo ɗo o folotiral ɗo ko homɓe wawi folugol e muɗum haray perduɗo ala e maɓɓe kono haray ko ɓe suɓoɗen kombo woni dow kombo hikkata ɗon hanka sakkitiɗo haray ko saabu ɗum ɗon résultat ji ɗi wona jonnirede haray noon ɓawo résultat ji ɗin haray mbuñaji kadi hino e muɗum mi raɓɓini noon haray kadoji no famiro heña haray no jokki ɗon haray anditangol ɓe wakkilare maɓɓe nden encourage kadi heddi ɓen no ala je makiri ɗo noon wakkiloɗe moƴƴa mo kala ko wontiri fino golleji ɗi wawa avancirgol mais surtout kadi no dina ka wawa jokkitolgol ka wonde nga mo kala e banggue no wawiri noon haray sewti ɗo en ɓanguina e programme on ɓaawo e juulude fana on si Allah jaaɓi haray ɓe watti ɗon kadi haray ka nder juulirde saffa arano on koyen accan hoɓɓe men seeniɓɓen enen ta kamɓe ɓen jokkitoɗe noon inchallah so tawi o daali komi falji ala jee fo weltanama
woni ko yaawi haray fof no jarna moƴƴa kona seeɗa haray noon ɓaawo e jokkitaade ɗo mi présente ɓe musidɓe men kadi seeniɓe ɗo haray ko Elhadji Mouhamadou Aliou Kole Diallo o kamɓe woni président antenne coordination fulɓe haali pular wontiranɓe Belgique voilà donc haray ko tooli maɓɓe e ɓaawɗon noon haray programme on no jokkitorten ɗo noon e weltanto district ji ɗin 11 haray e nder ɗin ɗon yogaɓe woni ko hewtal ɗo mi tamƴini ko ɗi ɗiɗi siko ɗi tati woni hewtale ɓe heddiɓe fof hewtiɗo fi ka raɓɓiɗingol en ala kontude ɗon ha neɓen pandi ɓayi waɗu toon feƴƴi ɗo sa yaasi on kadi no niɓɓita tun si feƴƴi ɗon en yewtay programme on ɗo haray ɗo ko discours ji ɗin sakkitoro en ɗumɗa remise ji ɗin haray discours ji ɗin ɗo noon so tawi président district ka wonɗen ɗo haray si ɓe ga ɓe jonete konngol e nder minute goto ma ɗum ɗiɗi ko ɗuuɗi han si feƴƴi ɗon jonniten coordination ɓe organise ɓe ngal tummodiral ɗo ngal mottodiral ɗo haray hoorejo on no ga Elhadji Mouhamadou Seydou kamɓe kadi ɓe jonnoyte konngol ɓe wawa ñoggugol moƴƴa noon e muɗum watto ɗon kadi ligue islamique on haray Elhadji na fiw ɓe makay ma ɗum ɓe suuɓo ko maka telen ɗon haray ko kamɓe jonnitoyte si ɗum feƴƴi haray ko maire on Bantiŋel Elhadji Ibrahima Bari si feƴƴi e maire on hewta ɗon kadi sous préfet on kadi woda ko ɓangini tawde ngal tumbodiral ɗo sen feƴƴoyi ɗon jonniten invité ɓen hara invité ɓen noon en andi hiɓe ɗuuɗi kono en daroyay si paren o wawa yewtude e téléma invité ɓen fof fi ka raɓɓiɗingol si feƴƴoyi ɗon haray woɗɗike joni en jonnitay noon mamde jury ɓen alfinanoɓe fi satugol o koye pay koye woni janngude ɗo kon dartude ɗo jonniten ɓe ɓe waɗana en proclamation résultat ji ɗin jokka ɗon kadi senditangol ɓe wawɓe gañagol e wawɓe tawdegol hara ɓe wawa heɓugol toɓɓe ko wiya kon fi wonugol gañan ɓe jonnita ɓen ɗon kadi mbuñaji maɓɓe ɗin e ɓawo ɗon noon haray ko duwaji ɗin mawɓe waɗana en duwa ɓawo duwa on no alaji e makiri ɗo noon daroyen ko dida ɗo kon fi duɗal koɓe maki ɗo fimu kon sakkitoren ka berleji ko ɗum woni ka werdeji e ɗo en seedude ɗo hande haray ko ni woni dernière partie ko wonɗen wadde ɗo kon haray si président district Bantiŋel Tokosere ko Bantiŋel 2 voilà haray yoɓe ɓatto ɗo woɗa koɓe makani en kal tumodiral ɗo hande haray assalamu aleykum jama julɓe haray komi inde président district Bantiŋel Tokosere on min wi jama on fop ko tooli maɓɓe suddiɓe duhiɓe fop muɗum ko tooli maɓɓe en toroto Allah yo sifa ngal dental ɗo yo Allah junnufi mum yo Allah waɗu sifa mum kadi ko arata par ce que hari sifa ɗum ɗo waɗali ɓe ayi ɓe inni wona junne ha haray tigi tigi on ɓe wi jama on fof ko tooli wassalam on jarama président haray en nodday ɗo Elhadji Mouhamadou Seydou Diallo Melikansa kamɓe woni coordinateur ɗi activité ji ɗo assalamu aleykum allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim aray ko inde association ressortissant ɓe Bantiŋel ɓen wano ambadek ɓe werno ɓe wonɗen e gollidude ɗo UDB jeune natif e soleil levant soleil plus de Bantiŋel e ko nandi e mum ko ɓe wattode ADB organisation mawɗo Bantiŋel ɗon créenoɗo en 1987 haldi fotti ɗe golle ɗe wonɗen e waɗude Bantiŋel fewno ɗo awa ɗum min iwri min haldi min fotti min iwi Melikansa hanki ko ɓuuri wallollande hande ko miside heyre alhamdulillah rabbil alamina kono min yiiri ɗo ni min tañƴinorno kadi ko ɗum si min suuɓi on e ɓaawo mo on min holliti on watti ɗon ɗon way wastawi hawri ko onon suuɓi tambiti ɗon min weltanike Allah min weltanike on min sanni min tolni kala hettiɗo seeniɗo iwde e paaren mo min suɓino on ndeññande wurin hari o ala lagine kono ɓay tum min noddimo min yeetike mo inni ko en gooto ko kame en
alhamdulillah o hewtiɗo a kala seeniɗo ɗo hannde nokku kala ka on tewi ɓagori min inni ko saɗi makko ko tooli makko inde ressortissant ɓe bantingel ɓen fop nokku kala ka on tewi hikkori amma ko tummidiri en ɗo kon hannde ɓay ko fi ɗum ɗon tummodirɗen hina fus sina ɓantugol fi l'islam on wallitagol no makirton noon ka qur'ana mo kala no wawiri noon yo wallito fi no qur'ana on ɓantora no tambitore dina men kal l'islam on no heɓira doole e hakkude meɗen am haray min weltanike karamokoɓe wonɓe e kippude ɗum ɗo ɓen surtout min weltanike wakkiliɓe seeniɗo hunji yeeso amen ɓen ko fayɓe men mo daari woɓɓe duuɓi innayi hiɓe fanɗani ɗe golle ɗo kono le o yi ɗe golle ɗo ɓe wawi ɓe hejjidi e majje ɓe feppidi e majje awara min weltike min tañƴinike haray si allahu on jaaɓi on ɓurta e ɓeydude wakkilare no ɗum ɗo yahira yeeso hikka on ko ɗi ko arata kadi si allahu on jaaɓi e waɗa e goɗɗum ngo ko tawata fahin e yiitindina e bantingel wano fuɗɗornoɗen ka sadakaji noon min torike association ji heddiɗi ɗin fop yo ɗi arɗi naatita ka nder huɓɓinirde ko huɓɓinirde amen ndenni menen kadi ko ɗum ɗo min ɓurata heɓude doole ka tawata min humpodira e musidalngal fop et surtout min wawa memminde makko baɓe ɓe tawaka e bantingel mais yiɗuɓe bantingel ma sabodirɗe e bantingel fi ɓe wallito en ma yo wallidir fi kamen no yahira yeeso ko on ɗum itti alaji juma ka makko addimo ha ɗo hina fi ɗum ɗon awa haray ko sifa ɗin ɗon waɗi si tawi en tamodiri en ɓurta heɓude doole en ɓurta e duñude ko tiiɗi haray min yetti allah min salmini on min weltanike on si allahu on jaaɓi janngo e juma on meɗen haldimo kala e juulu juma on ka juulirde mum ka wowi juulude juma ɗon makko baɓe ɓen ɓen e mawɓe ɓen e imamuɓe ɓen wooday koɓe holli on toon fi woɓɓe no faala waɗande en sadaka waɗana makko baɓe men sadaka wonen e fi ɗum ɗon koɓe holli o wo waɗiren noon ko watti ɗum faɓɓi janngo e asewe haray ko nden ñande woni tumbodiral tami innu gayni tortengal hikka on awa ɗum ɗon ko meɗen fonde si allah jaaɓi fi kala yette baɓɓen ala ɗo ɓe acca e hakke iwde ka wiyete booto ko ɗon e nder salliya si ɓen tigi no hooli no wawi saññude welo ɓe sañña e welo ha ɓe tawa men ka centre ɗo si allah jaaɓi ka maison de jeune si ɗum ɗon feƴƴi meɗen miiji si allahu on jaaɓi moko baɓe bantingel ɓe tawata wurin sahi kamɓe ɓe feƴƴinino ma woɓɓe kadi ronkitino ma hande woɓɓe ɓen no e hoore tundaje maɓɓe hiɓe immi dari jogiti fi bantingel hiɓe fondi si allahu on jaaɓi ko waɗano ko hanki ko moƴƴi kon fop hande waɗete janngo waɗete ɓuri ɗum hiɓe wakkilani bantingel ha ka woni ɗo meɗen miiji darde yogaɓe e maɓɓe en fof hawtiten ka centre ɗon ka du'odiral ɗon anditanen ɓe ɗum woni on tiwi feƴƴini wonti on tiwi no wuuri ko andingol wuuruɓe ɓen si allahu on jaaɓi joni haray iwde e feƴƴunoɓe ha e fewdeɓe ha e aroyoɓe en luttay toujours anditangol on tigui batte yangi e wakkilare ko waɗi fi ɓantal bantingel ngal a waray ɗum kadi ko e asewe on ko teddugal men haray ko toolimo ko baɓe seeniɓe ɗo ɓen min jarni surtout karamakoɓe ɓen e imamuɓe wernuɓe en ɓen awa joni haray ka du'adiral woodi moko baɓe buy salmin ɓe neldi en e bangeji ɗin fof min innata ko oma o haray men fof min weltanike ɓe min weltanike allah min weltanike ɓe min toriki allah yo allah ɓeydan ɓe jawdin ɓeyda barki kin hakkude meɗen moƴƴina haajuji men ɗin allahuma salli ala sayyidina ma sallim ala min fana seeno ma kanohen gas ko konguɗi ɗiɗi eyde liɗo on koye wallinir oɗo ko jibinande balɗe no wawi lukkude ɓe toon non tole makana en on jarno jama on eyde liɗo alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd musidɓe julɓe caggal nde yettuɗen allah subhanahu wa ta'ala duwani ɗen ne laaɗo emen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓurɓuɗo moƴƴude e tagore nden fof haray min weltanike onon nde jibinande bantingel sincamɓen nduɗo mouradu jokkitugol laawol ar rasulu sallllahu alayhi wa sallam haray mi weltanike allah mi weltanike on mi weltanike o mo allah waɗuno ɗum ɗo e ɓernde mum ha o andintini jama hikkiɗo e makko on ha yanñuɗon ngoɗo faano tawi
jibinande bantingel fof no fewte ɗum ɗo eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude jooɗi haray bantingel hiɗen andi tun fi wayi ni bantingel ko qur'ana andira bantingel ko qur'ana andira min meeɗi wadde concours Abidjan e sanga goo ka julirde men enen fulɓe ɓen mi yehi ka duusuji ɓe telimine ari ɗon arɗo wonno ɓe pay koye noddaɗo o ko bantingel on tuma mawɓe telimine wi he minen de komin andiri bantingel hunjagol qur'an ɗum hawnaki leññande miɗo jooɗi ɗon ɓe anda komin bantingel mi welti ka ɓernde an haray meɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah nawran en ɗum ɗo yeeso haray noon ma enen moko baɓe joomiraɓe fayɓe ɓen haɓɓitoɗen daditoɗen si ɓeɗo fayɓe jokkanayi ɗum ɗo ko waɗi noon ga e wi ay tun ala ka janguede kono ko moko baɓe ɓe wersidi wona paykoy ma ka ukkuɗa ko wo ko ɗon ko yahata si a tawi a siibi kum kono si a accitiri ni ko ni o wonirta haray ko enen daditoto taw holla paykoye men koye ko ɗum ɗo woni laawol ngol duuɗe men Fuuta Jallo fof lan ni nifude hiɗe wiya ɗo gandal ala gandal honno wonirta ma wakkiloɗen enen moko baɓe ɓen hiɗen jingande goɗɗum ngo ko tawɗe mawɓe men kañum ɗe andi ko wonno e jingande ko musidɓe julɓe haray wattane yila ɓayna junnugol yewtere mais weltanike on o nonde général ligue islamique men on min jarni on mi weltanike on meɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah nawran en ɗum ɗo yeeso yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude e joddi yo Allah moƴƴinan en fiyake on Allah waɗu jibinande bantingel fof e raywal gotal e dow laawol fewngol laawol diina islam wassalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Min weltanike bantingel mi weltanike o organisation ɗo e eɓɓoje waɗaɗe ɗo ɗe mi weltanike on mi weltanike mawɓe ɓen mi weltanike sewɓe ɓen e suddiɓe ɓen ɓe fof maɓɓe a wayta en anditu noon tawi yejjutu ka feggiɗen ɗon anditen ka yanɗen ɗon o association mo ɓe maaki ɗo fii mum wiyeteɗo ADB minen ko minen fof min tawa e sincugol o Mojobere ɓe innano men ɗo Mojobere joni haray ita yejjitu Alhaji Mamadou Matoto ita yejjitu Alhaji Mamadou Kaba e Alhaji Sadou Lando e Alhaji Ibrahima Bowi e Alhaji ɓe konden ko kamɓen fof min waɗa eno réunion ji mum ɗin awa haray si ɗum ɗo yaltiti ɗo haray taw yejjituɓe ko kamɓe fuɗɗani en jokkere en ɗan wawde ni awa an jokkiti ɗon kadi noon o ɓe wonɓe ɗo ɗe bureau exécutif wonɓe ɗo ɓen e ɗi association ji ɗo fof e weltoriɗi par ce que sabu ɗum ɗo hari hay ha hande waɗali bantingel o mouvement ɗo ko waɗali hari bantingel ara meɗen tori o mouvement ɗo yo jokkito ñande hitande be hitande si en waɗay alqur'ana on ɓaytile en waɗay hara ko e district goo kadi yaaha hara waɗen tuuru ha district ɗin lanna haray en ɓurti jogodirɗe en ɓurti wonde neno goto en ɓurti wonde fewtude nokku goto awa haray en fof eɗen andi ko fi développement bantingel ɗum ɗo fof no jeeya e développement bantingel awa haray ɓayna junnugol ha feƴƴita yimɓe ɓen en yaasi on niɓɓiti haray min daroto ɗo min toroto onon ɗo fof seniɓe ɓe yo Allah o hewtinoyon e jam moƴƴere kamu on ka iwɗon toon Allah yi en waynodir ɗo e hoore jam moƴƴere Allah yaafona e mawɓe men e mawɓe mum e ardiɓe julɓe ɓen fof mi torike Allah mo fattike nelaɗo Muhammad Allah mo rabbi salala Muhammad wa sallim on acca e hakke e inde préfet Pitan colonel El Hadj Mohamed Bangoura woni ƴettugol konngol ngol vraiment ɗo hande ko welo welo moolanago woni e an par ce que fi honɗum ndaare bobowoy funji koye qur'ana ɗum ɗo no foti honno no weeli vraiment ɗum ɗo no ko welo welo moolanago par ce que koye pay koye men ɗo hiɗe wawi
ɓe wawi représentugol lagine ɗuma honno international vraiment ɗum ɗo ko moƴƴere ɗum ɗo hino foti komi tori yo onon mawɓe paykoy koyon ɓurti sifugol paykoy koy ɓeyden kadi fi udditugol ɗuma duɗe ɗen par ce que o yiɗo si duɗe ɗen ɗuma udditama vraiment ɗum ɗon hara hino moƴƴani en dare paykoy ko woni hunji alqurwana ɗum ɗo hino weeli hino foti vraiment on jarama wassalam. Aray menen bantingel organisateur ɓe ɓen nodduno ɗo kadi 11 district mi tañƴini 11 district o fof hino hewti ɗo district ɓurɗo woɗɗitade on ko ɓural hollande président district on en personne mi hewti ɗo vice président ADB on association pour le développement de Bantingel Elhadji Abdou Karim Bari enseignant chercheur à la retraite mi hewti ɗo ko ɓural hollande maɓɓe ko kamɓe wernuno hanki moƴƴoɓere nde so jettino 23 kilométre wattude 8 kilométre hakkude ɗo e Bantingel centre en kankele ɗon tawen hino woɗɗodiri kono jamma wakkilike hewti district ji ɗi fof no noddano ɗo district ji ɗi fof si tawi mi fayari ɓe hewti aɗay ko teddugal meɗen ɓe nusi kadi hewtiga e kawtalɓe men e musidɓe meɗen paare men on ɗo yimɓe alfina pita fof kono kamen Bantingel ɗo Allah newnaniɓe ɓe hewti ɗo haɗay ɗum wonani e welo welo molanama miɗen ɓeydi halfindinde ɓe Bantingel kadi wano pita fof halfiniri ɓe noon maasi musidɓe men ɓe maasi ɓe mbayde nandi maasi e Bantingel ko siɓe ɓen kadi hewtiga ɗum représentation e wawa continde en halfintina e konngol ngol monsieur le président de l'ARPP paaren muran ɗum ɗum waɗa ko mundi koɓe holli battanen ɗum muran o acce yeeso ko holli ɗo ko aray Elhadji Juma Elhadji Kane no holli men kala haaju jokkere en ɗam ma tummodiral ko yani ɓe watti nokkureji maɓɓe ɗin e sooke amen kala seedinoɗo tawa réception maire on o yii o ɗon men recevi maire on tigi woni ngalɗiɗi e hoore muɗum par ce que salon heew ha tawi be wone ka balkon haɗa ko teddugal on timmum ɗum haray en sutike joni ka ɗaynitoygol programme ji men ɗin hande mi yejjitoy tan haray mi torike onon Bantingel e kala seeniɓe ɗo weltane sous préfet o min neeɓi hawrude e sous préfet e nder Bantingel kono ko oɗo men hawrodiri tawata joni koɓe innata kon ka ginɗi ka juma ka jama ko menen e makko meɗen weltanimo welti golle makko ɗe weltori ari makko on ɗo ko mi wattata e mum seedintingol ɗum kala tawanoɗo ka sadakaji jemma on ko ɗon o woni ko hay miranji ko adate kon jindine wano jindinirte no gollirte noon e nder jemma on nafakka gasaligoy kono naɓu ɗum wattitir ɗum himo tawa e rondotoɓe ƴettoɓe jindina ɓen tigi tigi ko teddugal mo donc simi inni yo weltane hara naafi tun ko kanko woni sous préfet ma ko o sorijo ko tawde himo jippintini ɗum ɗon fof wallidi to wattiti e sooke jama Bantingel o min ɓurti on halfintindemo allahuma salli ala sayyidina wa sallim haray maccake musidɓe julɓe haray so men ari kamen Bantingel ɗo ha ka miside men heyre ɗo menen haray ka amen men ari men fuɗɗinoke arde heyre ɗo en 93 yallah hinno baba en amen Alhaji Mouhamadou e baba en Alhaji Ibrahima Kane kibi on tuma ha fewdo ɗo ɓeygure nden fof wontino ɓeygure on tigi donc si mi ari ɗo haray miɗo welti miɗo wewli ko hikki e ɗum haray mi weltanike organisateur ɓe o événement Bantingel ɗo association ressortissant Bantingel ɗon e association ji mottodirɗi e ley nder mojoɓere ɗon ha ɓe waɗi ɗi activité ji ɗo e ngal kamen Bantingel ɗo haray en weltanike ɓe en jarniɓe en torike ɓe jokkitagol ɗum haray e disagol sous préfet on e maire commune rural on haray en nani ko imam ratibu on maaki ɗo kon wonde maɓɓe didani en ɗo nokkure wurnitugol duɗal ngal marnoɗen ka miside men Bantingel ɗo haray en weltori ɗum en torike jamaji ɗin fof tambitagol ɗum sabu e nder lowre ɗon kadi enen pita haray hiɗen wonti ɓaawo se ndaari kawte men buyi duɗe ɗe mawɓe men siñcunoɗen hiɗe wuuri hiɗe tabiti hiɗe mari martaba haray en weltanike ɓe fuɗɗitagol ɗum en torike fof tambagol fi enen kadi kam men yo ɓurtu darjude yo ɓurtu heɓude martaba
ɗen tori kadi sous préfecture ji heddiɗi ɗin ka ɗum wonno toon fof yoɓe tambito haray ko hikki e ɗum ko andintingol wondema nde mojoɓere nde men ardi fewdo ɗo association des ressortissants préfecture Pita on haray ko e yamurore El Hadj Alseni Bari président coordination fulɓe haali pular woni ko yamiri kala préfecture yo moƴƴi mojoɓere ressortissant ɓe ka préfecture muɗum haray donc yimɓe men Pita on fof sous préfecture ji ɗin fof e commune urbain on tumbodiri joɗɗini nde mojoɓere ɗon e fiyo hunde nde waw heɓude doole nde wawa tambitede men disodiri men haldi wondema sous préfecture kala yo suɓo goɗɗo ko wona vice président fiyo golle ɗe wonu golle men enen préfecture Pita on fof haray no monsieur Alassane Bare hollitiri noon haray musidɓe men ɓe bantingel gaɓen ɓe disodiri ɓe suuɓi kañum El Hadj Ibrahima Kane yo wonu vice président ka association ton e inde sous préfecture bantingel on donc haray sous préfecture ji ɗin fof no mari vice président haray komin tori mawɓe men ɓe nga koɓe ɓeydan en du'a ɓe yamira kadi ɓe yamira kadi heddiɓe ɓen ressortissant ɓe maɓɓe ɓen yoɓe jaɓu tawede e nde mojoɓere ɗo par ce que kala ko gollete ka coordination ton ko coordination on e bureau ressortissant on disodirta si tawi en loyini bureau ressortissant on ɓe fewja e piiji ɓe waɗa golle hara enen Pita en heɓali geɓal si tawi noon en tambitike ɗum en teddini ɗum kala ko waɗete toon tawi en tawtete e disodirteɓe ɓen haray geɓe ɗen sendatake enen Pita en heɓali alhamdulillah rabbil alamina yimɓe men buy hino ka mojoɓere ka coordination ton tawata koɓe konguɗi mum genta ka coordination rewti e ɗum ɗon kadi ɓe suuɓi musidɗo men mo Pita El Hadj Amadou Ningelande ɓe halfini ɓe diwal timbigal noon ko préfecture Pita on préfecture Télémélé préfecture Tougué e hakkunde Maaye haray ko ɗiɗo préfecture ji tati e o feccere préfecture Dalaba on woni ngal diwal ɗon haray ngal teddungal ɗon kadi no yiltani musidɗo men mo Ningelande mo hawtuɗen préfecture Pita on gibi noon kankadi o suɓa o waɗa e hoore nden mojoɓere ɗon himo tambiti moƴƴa o immini délégation ji buyga woɓɓe hammi Tougué menen ɓe yamiri men wonu Pita ga men tambito kala ko memmina ga e golleji mum ɗin ɗe balɗe ɗo fof gibi julde nen feƴƴi ha hande ɗo ñande o ko e cérémonie go wona e yahede bimbi julde yahano sewa fi reboisement bimbiti nden ñande yaha fi ballon Sintali hande bimbi hari menen e honorable so julde kadi ɗen hendi ɗen heɓi koɗo mawɗo docteur jo tunisien jo jogiiɗo labtani ɓurɗo mawnude e Tunisie on docteur jo mawɗo kontaɗo e mawɓe docteur ɓe nder aduna Allah on hari gouvernement guinéen no invite mo ga hanki hari mo kankan ɓe yeehi ɓe waɗi to labtani ka président république o nelanno mo o iwi kankan hanki o ari o waali Pita ɗo hande bimbi hari meɗe wondi e makko e inde moɗon o holli menen e préfet on fof wonduno e makko o holli o waɗanayi en scanner e machine ji heewɗi ka clinique Guémé ɗon ko tawata e nawnaje buy en wawa taskade ɗon wawen andude ko honɗum musata on tigi par ce que nawnare se heeɓi goɗɗo si diagnostic on waɗaka si taskaka moƴƴa appareil ji utilise a wawatake andede ko honɗum musata on tigi ñawdugol mo ngol ɓurta sattude donc hande o fodi men ɗum ɗon e nder lebbi tati haray machine ji arani ɗin ɗi hewti kam en Pita ɗo ɗum ɗon kadi ko welo welo molanago wonande préfecture men on donc haray min jarni organisateur ɓen min weltanike mawɓe men ɓen ɗo haray en torodiri en fof enen Pita jogodirgol tambodira waɗen politique feere mouradu jokkere en ɗam kowoni hakkude men kon goto e men suɓaki wongol mo Pita ko Allahu on hoddiri o waɗi en fof o tuti en e nde nokkure ɗo ka wiyete préfecture Pita ɗo hiɗen hawti ɗum ɗo tambitoɗen ɗum ɗo fiino Pita wawa yarude yeeso ndaren ɗi projet ji ko fokkintinɗen ɗo ɗe golle ko fokkintinɗen ɗo no wawen huɓidorade waɗen projet ji mawnuɗi fiyen ɗoytu eggudu ko woni ka men kon
ɗuyten tampere ko woni ka men kon sababe addugol golleji ko tawata sukaɓe waway wonde ka men ga ɓe golla ɓe heɓa nguure hara on acce hakke allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim association ressortissant préfecture meɗen o mi suuɓi ɗum honorable Aissatou Bari mo weli kala mo bantingel ɗo miside ancien député o ko teddugal moon pita ino mari vice président ɗiɗo e nder ressortissant préfecture meɗen allahumma salli ala Muhammad sallim الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هري من سلمني جماسيني بدو بنفو من فؤري بالله تعالى فؤري بن jomiraɓe fiyakuji meɗen woni ardiɓe meɗen ɓen e bangeji ɗi fof haray min hikkiti jama seeniɗo luttituɗo on fof haray en haldunoyen tummodir ɗo dartinen fayɓe e nder ngal ñallal handewal haray en tummodiri ɗoɗen en dartini ɗo fayɓe 16 ɓen fayɓe 16 ko e nder duuɗe tati duɗal wongal ka centre fembangal Aboubacar Siddiq e duɗal miside Hamdallahi e duɗal miside Bourwallaheji haray ko ɗeɗo duɗe tati ari ɗo folotiri ɗo e bangeji ka folotira ton ko yimɓe tato folotiri fi dartugol jusuuji 5 gila ahɓafi ha naasi ɓeya 13 kamɓe kadi ɓe folotiri dartugol jusuu sakkitiɗo woni amma yatasaaluna ha naasi haray noon ko fuɗɗorten ɗo ɓangingol no feƴƴira noon haray en ɓeydita e tuwigol e jama on tambo ɗuɗe ɗen tambo jande nden haray monsieur le sous préfet ɓe holluno ɓe no wawi en lontoyade e folotiralji hara ko adnayankoji kono ko sen tambike ɓe ko sen jokki ɓay kunkum ɗemgal makkum on ka aran ɗon andi haray laaɓa ko seeɗa seeɗa laaɓirta so toppitama yahay ha o janga ko selli o hunjo ko ɓowri hara himo wawi notade e inde meɗen ka folotirte fi jangugolde deftere Allah to fof haray ko sen tambike ɗen andi ko ɗum woni ko ɓuri moƴƴude kon ko ɗum kadi woni ko sakkitorten kon ɗum noon haray en aray taho ka folotirɓe ko ɓuri ɗuɗude kon ɓen hari ko ɓe tato tun e ngal on haray mo kala maɓɓe waɗanano lande tati e o janga ha ka halda yo jange ɗon no tinirɗon ɗo ni goto suɓanaka lande winda ka fuɗɗi ha ka lanni watta e ambolokuji wallina koye onti ar suɓo o ƴetta ɗon ko hawri o lande ɗum o janga haray ko ni waɗira haray ka jusu 5 ɗo ko wonno ko folotiri ɗon ko Husainatou Sow markaz Aboubacry Siddiq Bantingel centre e Abdoullahi Sall markaz Hamdallahi Sidi Hamdallahi e Mouhamadou Aliou Sall markaz Hamdallahi woni Sidi Hamdallahi haray noon ɓeɗo fof no ɓe ardiri noon arano o ko Husainatou Sow o heɓuno 17,66 woni moyen makko o haray si feƴƴi ɗon
haray no hikkiti e makko Abdoulaye Sall. haray aka Ablaye salminanno sous-préfet maki ko ya salmin haray tammo on ko woni kadi sakkitiiɗo on ɓay ko ɓe tato nun haray ko Mouhamadou Aliou Sall o kadi ko misiide hamdallahi o heɓuno ɗo 10 00 wakkile nani barakallahu fik Allah barke ma nani haray si feƴƴi ɗon haray no hikkiti e makko Abdoulaye Sall e duɗal ɗiɗum ɗo fof ko dangata on si ɓay koye makko o heɓi mbisumo dow jambaɗi wakkilike argol darta ɗum ko eltede nden haray eltuɗo o yaltitay haray en iwtay ɗon arten ka folotirɓe jusu goto on woni amma yatasaaluna ha naasi on ɓen koɓe 13 wonna no jillodiri e ɗi markage ji mana ɗe duɗe ɗo tati haray ɓeɗo kadi arano on e maɓɓe ko Ummu Hawa Diallo moyen makko on ko 18,50 markage on ko Bourwalla heeji ko woni ɗimmo on ko Khadijatou Diallo o kadi ko duɗal ngal misiide hamdallahi o heɓi 18,00 Khadijatou Diallo Khadijatu haray naya bon ko Fatimata Binta Diallo o kadi ko Bourwalla heeji 17,50 Fatimata Binta Diallo awa ar ɓeydi wakkilare haray jawab on ko Hajja Fatoumata Bari markaz Aboubacry Bantingue centre 16,50 yo ar wakkilare haray jeega bon ko Khadijatou Bella Diallo o kadi ko markaz Bourwalla heeji 16,00 noddaɗo o hittina ɓay ɗe mulita ndiyam taw en ɗo Allah jogoto ɗan hawa endire ko fi makko wona haray noon ɓe ko ɓe ɗiɗo
ɓe ko ɓe yiɗo Khadijatou Bella jeegabo kadi no toon Khadija Mamadou Saïdou Sow o kadi ko 16,00 ɓe feppi ɓe fota ɗum woni kamɓe ɗon ko kore ɓe yani haray jeeɗotaɓo on ko Mouhamadou Atibou Bari o kadi ko markase on woni ka centre Bantingel o woni jeeɗotaɓo on 15,50 Mouhamadou Atibou Bari Mouhamadou woni jeenayaɓo on ɗo kadi ko ɓe tato jeenaya on ko ɓe tato feppuɓe ɓe fota toɓɓe ko Ahmad Julde Sow e Aissatou Bari e Aissatou Lamarana Bari Ahmad Julde Sow ko centre Bantingel Aissatou Bari e Aissatou Lamarana Bari ko Miside Hamdallahi ɓeɗo ko 15,25 noddaɓe fof yo aru ga Allez. onon ɗiɗo kafe ɗin noon kadi Aissatou Lamarana nam haray joni ko 11 ɓayen heeɓi jeenayoɓe tato Mouhamadou Bari Miside Hamdallahi 14,75 Mouhamadou Bari sappo e tataɓo ko Fatimata Lamarana Sall Miside Hamdallahi 12,50 tahawdu to sokkum ko ɓeeɗo sappo e tato wonno ko fowlotiri fi dartugol jusu amma on haray ko ɗiɗo calɗe ɗiɗi marnoɗen kadi ko wonno dartude hannde koɓe jusu jowi kañumma eɓe jusu gooto haray en gayni jonnitude ko honno gollal ngal feƴƴiri en torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo waɗu barki e fayɓe ɓen waɗa barki e potte waɗuɗe ɗen ɗum ɗo yo golle waɗa barki e nokkeeli ɗin fof en torki Allah yo fewnu en yo fewnan en to damde masiba ko fewata ko haray mi wattiti maako on e sokke mo assalamu aleykum amari aseni kan yobita ka mokba ben fodi do aseni kan ko wata non ya fodon be tala be o competition do fu
si duwa waɗama haray meɗen hattodini mon ɓawo ɗo na ƴetta on photo ha kon fo wondi no joɗoɗo mbawtono ha wara yeeso ɗo si mawɓe gaynoyi ɓottitagol ha yeggitare لقد فاز من لبى وداب وزاره يا ومر في ذاك التراب إزاره أقول وقد أدنى الهوى منه داره بحب رسول الله نرجو جواره وكل محب فالحبيب له حسبه يا سلام على نور الذي جاء بالهدى سلام على البدر المسمى محمدا ولا ياس من غرب وإن بعد المدى قد استحكمت في يدي لوات سدي فوزرا فإني أن أسبهم أرقق يا ألم تر أن الله إذ أوى بخير عيل المال الذي نوى فلما أودل القرب من واسة النوى أفقنا به من غمرة الغي والهوى فلا نب معدوم ولا نجو مرجو يا أفي الرسل من في الآسمية يسبه حرام عليه النار قلب أبه رسول كريم ما ساقت ربه وإد لأوال القيامة حبه وحسبي قلي منه ملاذ وملجأ يا فكم سيدي في أمنوت بسيدي وحسبك بالصديق تلوى محمدا وبسيد الفاروق أسباب غدي صلاة وتسليم على قبر أمدايا صلاة وتسليم على وجروب أمدا وقبر أبي بكر وقبر أبي أبزيا يا الله يا رحمن صل على محمدنا يا الله يا رحمن نادو منك جنتما يا لله يا للرسول صل عليه وسلمنا haray wota goto wonu hara hay association goto wonani e muɗum par ce que sa woni ton a nafay hara kadi ko hoore ko laaɓi wonda nafude haray ko honno mi faala ɓeyditude ɗo haray ambade ko ɓe jiɗi école franco arabe bantigel haray noon ko teddugal bantigel fof haray noon na projet woni mo darnude ko ressortissant bantigel o woni mo darnude
haray fuɗɗama hoore cuuge haray ko teddungal bantigel fof mo ɓeynotora ballal yande inchallah mo ɓen ko hattani ko yande haray ko ɗon ɓe wata hollidude fi ɗum e kongo l'école ngol président ambade kon oustaz ibrahima bari haray ko teddungal jamamu fof مدري ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولنا سعيدين نصر من الله فتح غريبا سلمين اللهم صل على محمد وسلم آمين اللهم آمين اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد الله ɗo ko jannoɓe ɗo ko ko ñamete ɗo ko toilette ɗi ko min ɗo haray ko ka janggueteɗon ɗo cadron ɗiɗi ko ɗo haray ko dortoir fi janggoɓe ɗo ko toilette ɗiɗi ɗo kadi ko ka ñameteɗon ɗo ko logement ji fi jannoɓe waɗa vidéo ko min habbe ɗum يلا تعاونوا هنا برحمة الله الله duɗal ngal no ɗo ko teddungal mum ha hewta ka hewtoyta toon mi wattani min ala wolde fi yetto baɓen kono meɗen andi si wolama fi qouran no gasa e bawɗe allah wonde kala alaji bano naɓori yettode nde joni ko diallo tungedi jarama e mi wattani o ko teddungal meɗen allah holli en fuɗɗode men yo hollu e rawnode amin ya rabbal alamin suudu allah kala ko inchallah waɗa e mum kala ara ko hoore mum inchallah man amila salihan fali nafsi ko kala ko golli ko moƴƴi ko kanko jeeyi aɗa waɗinen duwa bisimilla o yamirama awa en fof amminen ɓe yamiri imam jomen goto yo du'ano en fof amminen annabi moussa e haruna oya du'i oya ammini kono ko allah wi ka qur'ana ɓe fof ɓe duyke du'oɗen en fof bisimilla amminen اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي آمين وصحبه وسلم تسليما آمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا أعمالنا ربنا تقبل منا صلاتنا ربنا تقبل منا صدقاتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا صفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارفع درجاتنا بتلاوة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هري إنن سوري سام أرب بفو هري كلام الله ولا نتاجنا هري بيركو الله ولا نتاجنا نوتيجو هري دواي مو بندير دوه وتنين إمام مينو. الحمد لله الحمد لله.